ngwanyana a re go itse ka re he a re monna mozulu ke masepa ka re la hopola ke ngwanyana a re go itse nna re hana ka Mr. DJ on the replay. What the hell guys, re kreile an update. Oh my god. So guys, we have an update. What the hell? So ngwanyana a re go itse another day, another tire. A re go itse mang nna ke nna side chick number 1. Ke nna the official side chick. Okay girl, kwele mantashe Congo mame. A re chobi mamkhulu o rometse story a bolela ka mkhwasigileng ditlhako tsa boyfriend ya rena ka teng, and story se trendile mo mafaratlhatlheng ka re yes. A re mamkhulu a setla go iketso mo betere e re nna go tlhalosetse. I read the story se ke saka, and I think I'm the girl all in most story seo. Ka what do you mean? Actually nna ke boleletseng boyfriend ya mamkhulu as a side chick ka bolella mo boy hore no mo boy ke pregnant, ka mo romela a fake pregnancy test, he se ke fotsa mo romela fake pregnancy test, ka mo romela le di fake scans. A re ka mo boy khalele khale ntsanya ka ngwana so big mo boy na le excited, that's why ya tsamaile ile bolella mamkhulu a tsia Caesar. A re what ha on the shoes yo. Actually even today ke sentse ke bolela le mo boy a re mara ntse le ka mamkhulu a sene go iketsa motho mo betere a senya ditlhako tsa monna rena mo setšhabeng. Mamkhulu a bolela gore ka the way na mfounela ka teng a nthoga ka ga actually a re mamkhulu la nthoga yana shota ampolela le gore ke psycho, what is what eng ke eng. A re itse tla go bolelege so ntentenneng nna ne ke itse ne ke bilaela ngwanyana mong o nna ka the same street ke polelo gore ke mamkhulu because ne ke se itse gore mamkhulu ke mang. Nna ka hemella ka se mosadi ka yang ke ilo confronta the lady on nang in the same street with us ka morela ka hey wena khanti wa mfounela nthogela mon o re wa mfounela o nthogela monna o mo so ngwanyana o la ga wa be le nna ka founela ka rukiwa a go itse mang on that day. Not only did I find out gore ba sigile ditlhako tsa monna ka anyway no tshwere story seo, ke findile out also I'm not the official side chick, there's another girl in the picture. What Beyonce. A re chomi ke findile out I'm not alone, you are not alone, lean on me. A re ke find out on nna ne ke suspect gore ke mamkhulu ha se mamkhulu le yena ke side chick pila mo monneng o wa mozulu o now re a ke tse ka ba bang ka re he's a liar chomi tla le di update tseo ka le tsona.